Wothat lang solo football ang dung kiti patupon. DRSA pen football ke patupon. Football ke patu ang dung kiti ke patupon. Kardom neliberta life than bang phi Sami Rini Mailin timongpi. Asnon ang ton pen berta arjuponik tha. West Karbang longarlo wothat lang so serdi hunak lamlo. Baitha lang so Sports Association pen ang dung kiti football patupon. Longri FC pen Hongkram FC ang bong patupon si. Hongkram FC atu chipahay panglo. BJP duar amla mondola maipu Khorsing be Hampang Lembang Lipson be atu chitongdu. Wothat lang sopen berta live appearance ke Rajivan se report. Ningkan ka ang lapuli nilitum bothang so Sports Association lahin panilitum ningkan sek under 13 football league match nilitum championship patipullo lasi ada laso alik along bang nilitum gihe kenang sak kenilitum osomar tangwai pon je nilitum la football bothang so football association pen kosomsi paprang ponima asa mesen lo somar nilitum kosomsi kaulai pon thegima so phang nilitum laso league bang biponlo lasi wrong roop kan kewang somar nilitum kapang room la so likibike la kapang room nilitum somar De thoradu rongbong ghat ke pathu klamalo village level football tournament patumi angdung kiti pathupon owe kimi FC pen langthoi thepi FC angbo pathupon si langthoi thepi FC atu chipahay ponlo BLCC chairman Sanjoy Teron Dr Harsing Rongphar tu chitong Hanboka pen berta live appearance ke Robinson Kili report. So Fransi itu BRSC secretary hoy pen ini terai itu napan Fransi Kardom pilo itu dak DRS hoy pen village level knockout football tournament lake itu dahi romonghat area itu langthoi GP pen wasaru rong tierong area an arong facilitum kela bibi konlo lamang so kela itu DRSC itu player kan kawai facilitum so kela tournament ma bipon lo lasi ini bangke kijurani lo lasi dak laso kelas tame pini bangke uwe kimi FC lepen langthoi GP tumsi patupon lo asia game bangke langthoi GP tumsi hai pon lo lasi dak non ke rangi tame akun litum DRS wepen lapan ampara ke tim ucot litum la Oktober kole November lom silitum akemang do hala so ahut litum asap silunian tu bagurian seme tu angkang manage pati hipan litum boi pondo masih gato kabe lada litum members do ana fans tame litum nang chirapin pot churulo tabe numbers tame tangka maha litum marideng abe once tame da cek mohalla men cenglo santi mohalla men cenglo da contractor tum do political leaders tum do nang chirapin do alang tum has tame litum DRSC hoi pen alang tum fan akiro pi perfect lo litum ni ana tir pen tum non sig hai la so select dead long hai Ada goran meski hai lo. tum good home se hai Goran meski hai di kumba pes ke chit pun londe. tum dai hanserong men hansi pe Kali kembali ni orang pilo di. pilo Nak pen lo dari tu mana? itu minglong ara pen khoi te pin itu ngai Kali tu lap so de patu bo ma drong ka. rong pathu bo ma son hai phir ave tu sa ka si khilap bom Tabe la tu nali tu la son practice bo ma kaita. practice bom lo Tanda na tum la mate karbeng lo tu namos mate konser mate KC pana tu mahin ben kopilo ka tuning ridon jig na tu marong pan ge. tuman tuning tu ni tum long phir ave masih sar mana tuning ri lo Tabe lo tu bas konsil di kisoni em phat philang pada kita. phir banai itu phir ave jalo khila tum ge ning hang ve sami phir ave jalo se sar mana tuning ri Kontak thien thanal tu rong phil ke. asal chiri si se khilado Azadi ka Amrit Mahotsav pen pachitonsi Amloki Sports Association pen football ke pathu angdung kiti padupon Wojaru FC pen Chingrum FC angbong pathu ponsi Wojaru FC atum chipai pon Karbang Autonomous Council EM Surjo Rongphar VDC Chairman Sonaram Singh Nardu chitong Manja pen Longkiram Togdu Berta Live Hektar tum do puder nang non pin puder nang duel beason tapen ke son ak phaksi joni piso tumason pen labang so pen non phi bang ke la ini tuma
isia uwi long bangke kapat tua hina bang sing ton tok tong sing mana nang klang un eden kapat me mana angsong kedun Kahok la solam thea hok lo Joel B tum tahu tum 1984 85 alom tum salam tum dolo tahara so huro bangke kosono ke patu tum doi le masih kosono ha po inut bahini tum siklang non bang klang siklang lo mon li ke sini bangke along tum pen ka preka pilalong hasu ke football bang se kadoi ta chithang rong no bang ke ka prek athletic hen punon volleyball punon karate ta hopini do mare ri chithak tu jam ma se yo ta se ka prek phil long ta ka ching purun du polan the ge tum sini long la stame football hin bang ke pa piche dang lo ha so lang nam lo purun te kita me ning the do ala non ta wi miang bong ta patu texture do po serang tum ta me dhor an su se ang song gi run thu ya hala prang teng mo pen phom jewel be lo la Johnny tu masan an su se patu klangi pusining thelo